ngaphumelela kunzima ngiyangingazi ukuthi ngihamba ngizengivikela babengihleka ngaphumelela kunzima ngiyangingazi ukuthi ngihamba ngizengivikela babengiphoqa abantu ngaphumelela kunzima ngiyangingazi ukuthi ngihamba ngizengivikela babengihleka abantu. Cha la kwaGumede kuza ingqiba masondo njengoba nibona ngathi kunokuphithizela okukhona umcimbi lo mkhulu umfowethu unkosikazi amlobolile ulethe ingqiba masondo befuna ngihlangane nezolamba bengiphoqa abantu abethu umyeni wami uyadlala befuna ngihlangane nezolamba bengihleka ngaphumelela kunzima bengingazi ukuthi ngihamba njengoba sesifikile manje sesongena nombondo singabakadlamini singenisa kwaGumede siphethe ubhasikidi kaMamezala ubhasikidi omkhulu siphethe nobhasikidi kamnakwabo kamakoti ukuthi ngihamba ngizengivikela bengiphoqa abantu salada khona kade athi silekelelana abantu bekhona kodwa nje beef chicken mina ngiyenza futhi ngiyaziwa nje ukuthi ngiyashapa kwamnandi ubezela ukuthi ngihamba ngizengivikela kwamnandi ubezela kwamnandi ubekezela ukuthi ngihamba uthando basinike lona kodwa kakhulukazi umnganethu uMaNtuli ngibonge support nothando ngibonge nabangani wami ngibonga kakhulu ke nakhona wonke ukuthi angiyenzele khona ukuba neqiniso lakhe. Thank you.